Dostlar, Soqquluk mal bazarında dostlar. Mına qarаңыздар, qo'ylar teziladi. Bugun 13 dekabr 2025-yil Chүй облысы Soqquluk rayoni Soqquluk mal bazarındabız. Sizlerge ikinci çıkarılışta qo'y, echki, qo'chqor, qo'zi becheten tartib ko'rgazam. Sizler like'ni basıp qo'llab turыңыздар. Kanalga attалганды unutmаңыздар dostlar. Reklamалық қызматтың номері 777 84 96 48 dostlar. Videoga like'ni basıp qo'llаңыздар только. Biz hazır o tizilgen brend setте qo'ylardan başlayık. Qancha ekan bular? Senalar, assalomu alaykum. Şef, bular kimga qaraydi? Qanchadan bular endi? 30. Realni aytingizlar. 30'dan biri. 30'dan. O qo'zi deymi? Yo'q, qo'y, 2 tish qo'y. 2 tishmi? Bular bo'g'iz emas. Büt bari bo'g'iz. Qancha tishlari ham bular? 2 tishdan 6 tishgacha. 2 tishdan 6 tishga cheyin ekan. Buna. Qancha bosh? 25 bosh ekan. Bular qanday qo'chqordan to'xtadi endi? Endi toza arasan emas, shunda o'zlarining elə qizil qo'chqordan. Qizil qo'chqordan, ha? Yaxshi. Bular kurukka qanchadan bo'lib qolar? 27 dan bermaydi. Roznisachi? Roznitsa 30'un üstü. 30'un üstü, ha? Yaxshi. Buna. Quyruqlari büt bari ochiq, onday olgan. Quyruqlar ekan buna. Ko'rdingizlar, bo'g'iz qo'ylar ekan. 27 bosh deydi. Arasida onday olgan 2 bo'ri. Bir qara da var ekan, ha? Yaxshi. Nomer qoltiringiz bularni. Yo'q, o'tib ketadi. Bunday qilib sotmaysizmi? Tak, bularni nomerini klient bor ekan. Nomerini qoltirmadi. Mayga qancha oldi qo'chqor? Qo'chqor sotiladi. Sotlov. Pul qo'y qancha oldi? Qo'chqor bo'cha? 70 turadi. 70 mingdek qo'chqordi. Tak, bu yoqda qo'chqorlar turadi. Qanchadan ekan aka bu qo'chqorlar? 30 mingdan. 30dan tish buzdi bular? Yo'q. Tish buzdi. Qo'zi qo'chqorlar bular. 30 mingdan. Bularni qishqa olib kirib baylasa bu. To'xtavoy semiretdi. Bozor alami. To'lka semiret, to'xtavoy bular. Ama ular kimniki ekan? Bularning neyisi yo'q dostlar. Bu yoqdan kirib bir chetdan tarta olib. Bu hech qancha ekan? Ya. 10 ming so'm deydi. Bunday olgan echki. Bu yoqda gigant qo'ylar turadi. Assalomu alaykum. Qanchadan aka bular? Gigant 40 minglar. Tishlari qanday bular? Ha. 4 tishlar. Bo'g'iz emas. Bo'g'iz deydi dostlar buni. 40 ming so'mdan. Qancha berdi bozor so'radi? 3'üne 105. 110'a to'xtayım. 105'e bermez. 110. Onda olan 4 baş koy. 110 ming. Berem deydi. Şef qanchadan bular? Adamni qaramaymiz. 96. Eköyünü 60 ming. Qo'zilar mı? Tish buzuq buzalak be. Ha. 2 tishlar deydi. Ekoy 60, 30'dan ekan. Yaxshi. Bu oq qo'y qancha yigit? 17,5. Va qo'zlarcha? 16, 15 ular erkak urg'achlar. Urg'achi yo'q ekan. Üçöy erkek, qo'zi qo'chqor bu urg'ach ekan. Yaxshi, mana shunday bog'lar dostlar bizda. O qo'y qancha ekan? Qo'chqor bu javob. Qancha? 18 mingdan. Bo'g'iz emas. Qisirlar. 10'su bo'g'iz ekan da. Bunday yo'g'on qo'ylar. Tak, bu qo'zi qo'chqor o'xshaydi aka. Qo'zi qo'chqorlar bor. Qanchadan bular? 16dan. 16 bu qancha oyliklar endi? Svet brend. Mana 6 oylik qo'zi qo'chqorlar. 16dan. Bular kemi bor da negiz, ha? Sülöşse bo'ladi deydi dostlar. Bunday dog' bormi, yo'qmi? Yo'qlar. Shularlar, ma'qul solang'iz bersin. Shunday bor, bu gigant qo'chqor ekan. Qancha ekan bu? Ya. 50. Qancha tish? 4 tish jami. 4 tish. Avvalarcha. Ular 2 tishlar. Alar 2 tishlar qanchadan? 50dan kirib. 50dan. Qabul qo'ychi. Bu so'yishqa. So'yishqa qancha bu? 27 ga oldi. 27 deydi. Bu 35 beradi, ha? 2 tish buna. Semiz. Dostlar, buna shunday bog'lar. Biz emi bu yoqqa Aptovoy yoqqa degandek. Hötölch. Chorva qo'ylarni tart deydi. Qarasam tartpa deydi. O echki qancha ekan to'qol? 13 ming. Ama urg'achcha. 17 dan deydi.
Ha bu 18. 19-18. Şunday bağlar. O kozulu koyuk. Kozulu koy kança? 25. 25. Şunun kozusa? Ha bularçı? Bunlar 18 tane. 18. Bular kança tişler? 4 işleri. 4 tişler dostlar. Kanat taka. Hazırda mı? Bular 18'den değil. Bular boğaz emes mi? Boş Boğaz. 18'den değil. Arsan. Ata kaçınız o? Hoppa, mına taka. Bu sport zalda жүрген осы ayta? Қараңыздар. Бұл не деген? Пародар. Обычный эле? Простой эле. Құлағы аражан екен. Қанша мың бағасы? 25. 25 мың. Бұл тиші қандай екен? 4 diş. 4 тиш. Мына. Онда оған теке. 25 мың. А, о теке қанша? Қаншаға? 7,5 мыңға сатып тұр. Ой, ешкілерші? Bunlar 20 satıldı. Екеуі 21 мың. Ол 15 milyon. 15 мың дейді, серке. Бұлардың баяғысы. О текен номерін қалтыры. Сұрай. Ya o teken numaranı aytыңыздар. Ha, mayli. Так. Mart'ta 2 yaş bola. Çift araşan. Kulağı 20 plus 22. Kulağı 22. Құлағы 22, мартқа 2 жаш. Бағасы ше? Besi 150 kilodan 150 kilo besi. Живой вес, а? О. Да. Құлағы 21 дейді. Ya ölçüyorum көрсөтөлү. Ага. Так, бұның бағасын айтайын. Bağısı 100 bin. Бағасы 100 мың сом дейді. Ұрыққа іздегендер. Көрдіңіздер, разрез бар екен. Adres var. Таканса. Takı al kuşe. Бұның номерін айтыңыз. Телефон номері. Қанша? 0220 46 46 36 36 63. 63. Linyası var. Линиясы бар екен, достар, чаласыздар мына. Қошқор ұрыға. Мақтан өтіп. Аптауы қойлар сұрақшы. О, чоң қойлар ғой. О, қойлар қаншадан не? Жоқ, неше. А, бұларчы? 25. Қозы қошқорлар ғой дейм, а? Тиш бұзды бұздылек пе? 7-8 айлықтар. 25-тен дейді. Так, ояқта чақырды, ояқ келейікші. О, қойлар қаншадан бұлар? Soyuşta yaray turgan koylar 35'ten. 35 мың. Сойышқа жарай тұрған бұлар дем. Тиштері қандай болып қалады? 4-6 baylangan ilikler eken. Байланған ерек. О, арасында бұл кішінеке сарыларда ұшындай бағып қалады. Başka bu eken. Башқа, чоңдары ұшындай, а? Narından aktalan jigitler alıp geliptir. Ha bu çüydün koyları. О, чүйдеке. 25 başka. Бред, цвет, бренд екен. 25 баш. Бұлар тиштері, İşte 2 diş 4 diş yaş koylar. 2-4 тиштер. Так, боз дедіңіз, а? Қандай қошқардан тоқтады бұл? Çok arasan kurdan koşuyor. Жақсы. Бұлардың бола тұрған магазинский бағасы қанша? Optom 20'ten. Оптом 23. Tandağanga 25'ten. Таңдағанға 25. Көрдіңіздер, номерді айтыңыз. 0702 0702 00 00 21 31. 21 31. Тура айттым ба? Tuttura. Достар, чаласыз. Bazar жақта болады. Аламединде тұрады екен. А ол да номер чалса болады да бұғада. Олар тамаға кеттірді. О, ақ қойды сұрап қойын. Ақ қойды. О, ақ қойлар қанша екен? 20. Бұлар еркек ұрғашылар? Қой, а? Жақсы, а бұларчы? Онысы сатылады. 20 кемі бар жоқ бұлар? Магазинский бағасы. 20'dan öyle qaraydı, 22-23. 20'dan өйде қарай. А бұларчы? Qo'chqorlar 17'den. Бұлар 17. Қозы қошқорлар, а? Тегі да сығарай? Bular 13'larından. Бұлар 13,5. Бұлар да қозы қошқор. Bular urg'achi menen yirik qarlash. Urg'achi yirik aralash ekan. Bu қозы қошқор. Ama олар қойлар. Бұлар боз емес. Belgisiz. Soysa Soyishqada semiz. semiz, belgisiz deytini. Biroq. Бұлар номерін қалтырыңыз. Neyse başqa çayga ketdi. Sizden sırasa bere veresiz. Siz özünüzkini kaldırыңыз da оларды. 702 0702 12 12 05 05 74. Dostlar, mına çalasızlar.
Urgaçı, erkek, aralaş. Bu koylar kançadan belki kozuğa değil mi? 32 kişi oldular. Kançadan? 30 milyon. Ular 30'dan değil. Urgaçılar da ha? Urgaçı. Ha içindekiler. Bunlar Alar koçkorlar. kançadan bunlar? 16 jardan. 16 jarım. Kozu koşkurlar bunlar. Жақсы. Şunda. Bu yakka kim kaydı? 20. Jigit o echkiler kançadan? Kançadan bular? Echkiler 9'larından 12 mingga çeyin. Ama o müyüzdüm o kança yaşlı? Bunlar serke. Serke kança yaşlı? Bunlar 17'den. 17. Şol. Bular narından go değil mi? At başına. At başının echki. Serke tekeleri. Tamam, sağ olun. Bu echkiler kançadan? Tokolda. 9 yarım 10 11 deydi. O şunday bu. Bu tokol kança? Ya vaka. Şimdi vaka 22 serke. Tak çorba koylardı ayaklar ekan. O koylar kimdiki kançadan mı aka? Onlar kançadan mı aka? Gigant ekan. Kançadan mı oldu? Babası aytılmadı dostlar. Qayga ketdilar? Haqsı, jallot. O qancha ekan bu qo'y? Yaxshi qo'y ekan bir. 85 ming deydi. Mana. Iki osh qo'y. Vardı, neyisi yo'q. Neyisi. O urg'achi erkaklar ekan? Urgaçı erkek. Qancha? 15'ten deydi. Urgaçı erkek aralaş. 15 ming dedi. Bulca koteç. Bayka kimdiki ekan bu? Sizlardiki? Oğullar kimdiki? Qanchadan ketdi? 28'den ketdi. 28. Yirikler mi bular? Qo'yib ekan deb bular. Çoğun yirikler. Bularchi? Bunlar 30'dan so'rayapman. 2 tish 4 tish qo'ylar. 2 tish 4 tish 30 ming so'mdan. Bir de 2 orga dön 6 tish. Var aytılып turgan bazı var başka, beriletirgen başka. 28'den berem kurgu. Kurukka 28'den deydi. Qancha baş? Boz emas. Boz da kaçıp kaldı. Boz 11 baş deydi. Жақсы. Moğollar misal 2 tish. Daha qaysi? 2 tish. Narkı koros değil? Markoro. Bular qanchadan? Bular. Canası. Bunlar 27'den. 27'de. Tak, nomerde aytыңыз onda. 709 709 57 57 02 02 72. 72. Sor çalasızlar. Bir echki ak qo'ylar ekan. Assalomu alaykum. Ak qo'ylar qanchadan ekan bular? 16'larından kurup. 16500. 4 tish 6 tish ha. Iki echkichi. İçki 10 ming. Echkilar 10 ming. 4 bu serke. Serke bu qancha? Serke daha 10 mingdan. 16 jarımdan. Bular emi boz emas. Boz emas ha. Bular nomerini qoldirasizmi? So'yishqa. 702 90 50. Qancha? 702 90 50. 0702 90 50 50. Qo'y izdegenler çalasızlar. Mana. Onday qo'ygan qo'ylar. Biz oyoqqa tegich. O qo'ylar qancha ekan? O qo'ylar qanchadan? 35. Tishlari qanday? Ikki tishlar. Büt bari birday. Boz emas. Boz ekan. 35'ten bu ro'zinsa qancha bo'lib qoldi? Bereslerden negiz ha? 32'den. Ha kurukka qancha bo'ladi kemi? Jo 1-2 10 alam degendergacha. 40'dan deydi. Ko'rdingizmi? Boz ekan. Nomer qoldirasizmi?
Номер айтыңыз. 502 0502 607 607 658. 658. Осор çalasыздар. Так, мына үчөө сатылып тур. Канча болду бул үчөө? 700. Үчөө 700 миң. Тиштери эки тиштер экен мына. Көрдүңүздөрбү? Үчөө 700 миң сом болду. Так. О, кулагы какта? Кулагы жок. Булар канчадан алар? Сулуулар. Ha? 11'e de oturma oldu. Düşün. 5'e 11 ming. 700 bin soda lot derbi etas. Мынакей достор. Кулактарды караңыз. Кулактарга кошупсуздар буларды. Bize var da yaxşılar. Дагы бар дейт. Var da. Линиялар бар да булардын негизи. Канча айлыктар азыр бул? 7 айлыктар. Магазинский баасын айтыңызчы булардын. Аптека баасы. Hem soda kılgan kişi hem olsa olur. Жакшы. Мына Sodası var. номер калтырыңыз анда. 707 0707 75 02 19. 75 02 19 а? Достор çalasыздар мына. Арашан издегендер. Ол жерде дагы ургач эркектер булар. Канчадан? 14'тен болсо берип таштайм дейт мына. А, могу койлорчу. Канчадан булар? Козулук кой 30, калган 25 дейт. Мына. Ушундай баалар достор, видеону аяктайбыз. Лайкты басып колдоңуздар, каналга тоголуп унутпаңыздар.